Niang tabiri ba mayam butaram nok cheri kai khumna bu cheri ngasi gi oina pudun lak cheri ba special over program ase ai wahang amag loina miyam da hozage ai koi niang tabiri ba miyam na Manipur ki sanaroi kaya na malem gi phapakta achou chou accident por pumatam da dom kari phawi bage aduga yam tang na thokpa ai koi gi Manipur gi saknai ra ba ai ba miyam amana Manipur gi literature aduga Manipur gi lyric miyam ama puthokuna Manipur si hena masak thokpa hena mangal thokpa Manipur mu oina bu khona bada tonga tonga contribution miyam piri madugi manungda yam nang nak na thokpa tawu tawu koi punamak na hai lai tena chok thok chagada mikup amadi handak se Manipur gi book fair state ki pangthokiba sida best seller of Manipur takiba lyric adugi author du ngase pudun lakchari aduga lyric adugi maming na para tara haiba lyric si maite mekte iba lyric ni aduga lyric si bu ibiriba lyric si aiba ekoi notice video gi studio the next in the bire aham tam nok se kam si ka khunu uchage sir Shreth Chongtham Sabatam actually thank you very much. Ekoi tab the ekoi bestseller books me amama ekoi malengyo ina maming chetpa like me amama novels da na and again haiba like asi Amazon haiba ekoi marketing site sida ekoi young and adult category da quite a sitpa lyric singing manungda ani super rank the lakraba aduga Amazon the listed over lyric apunba lyric like see not in lakhs nate ko in million lyric million kya sigi manungda 13,180 gi rank ta phawba leiraba aduguma lyric asi bu iba aiba si koi Manipur miyam gi market gi congratulations. Thank you very much. Sir han bang ni mo questions like sigi maming ji para tara kore adu best seller ko like ko na mung nei ne sir why best seller in Manipur kai gi dang to masi help you han bada notice windows tv bu aina sumba perform ko gi platform pv bagi yamna nungai jari aduni lairiga si December gi tang taraga taruk ta release taw gibani Imphal book fair gi manungda aduga release taw numit tumakta da lyric asi copy chani hene yole aduga mathangi numit phawda lyric chamnga mu yon bangam ki haitare nami nini da within 24 hours ti oikiba aduga ina sum mayam kogi lyric phongba mayam lyric puthoiba mayam singi marakta sum leira abanina plus publisher mayam sum khangna chana ba leibanina Manipur da sumaini yon ba lyric si kyam yamna Manipur da phongjaba lyric si haitare yawge na hangna bada ambo yawdaba adu itagadi si best seller in Manipur si adum kogi mathangi namak pad haitare matamda lyric si yamna su number su oidri aduga book fair sin nangna ba nam ki boibanina koi like ti loi number lor ga makhum din nam hodri haitare awda makhum je su hapa si haidana kogi press na su haibiro pa aduga ai khangna chano myam na su si best seller in Manipur haibada matik sare karim ta kaidre hapa si na haibadagi admai to dana best seller in Manipur haibagi taxi phangki bani haibatare okay sir yamno aije aduga Amazon da listed to give sir kari wakandagi haidi like si Manipuri di like ni habali maite like ni aduga then maite like ama kai Amazon da listed to no haiba question ama aduga Amazon da listed to rakanda Amazon da live mai pakpagi young and L category da like si second best seller oire quite the highest rank powder sigi journey si kitang aseng badi aigi lyric se January da release taw na ba haidana plan toroga leijaram bani January gi date 16 da release taw ge haidana adu book fair se torok tore haibada gi sigi opportunity su la hoba plus aigi pi ngai da gi haitare direct pa aim khak ni kogi book fair da ai se yamna pi matam da chahi mapan muk khak ngai ringai du da exactly chahi mati kaure ko chahi mapan taram ki matam da ina book fair yeng ba chat pa da mayam lyric release to bokot pa mayam to leram da u da ai wakal ji da su ai su nong masmai na lyric ka release to ge ko aduga book fair da release ka tawling ba apam ba chan lei gi bhai tare adugi apam ba da hantak ki tanja si la hora gi haidana aina aigi nampham oigadariba press ta adagi aigi type setting tawbireba haidi DTP tawbiriba adagi proof reading tawbiriba mayam da tanare si kaya numit kyani bauda loisan mangamgada ge na haibada da moina December 16 haibana tra adagi ngamna bu honarage haibadagi
mayam ji pura war puting da haitare la laksida la lam khak oina tawjagi bani haitare adu chinna chin nangja hore aduga lyric sidi 2024 release oiga dawni haidi ISBN law matam de koina koi gi release tawga ta tang ji haipet adumaina thamgi bai tare aduna December 31 mathang January 1 dagi Amazon da phangan ba hobune haidi release ek tobu Amazon da ju phangde adu maitai meki lyric oi taraga su koi gi Amazon haidi magi reach am yami haitare haidi Manipur macha ji mapan lamdai mam leibi yawnai adu aina sida like si pongta de ngonda personally tharo haibadu de khangna chan ba khara koi gani adu khangna da ba mam tharo haiga doini aduna aina sidi Amazon hapna dum phagani haidana adumai tawdana ai Amazon seller oiba ai satra oiram ba khara lei adu moida hangba khotpa tawda e sariani hapsi khochin tawraga hapani adu yamna thajada bang khok tawe Amazon gi ahan bu order se adum numit tumakta da lakhiyeba aduga nan manipuri moi ki bhai tare Punjab tagi swa hajai da bhai tare adu Miraj sigi matang chida ina audience koi channel jigi through da swai tare mayam thaijan mom tok so haije hoge koi gi Manipur da di yum yam phajana sare ade paisa paire yum phajan sa je paisa paire longnei da na ko which is otherwise but still haira si yum phajam sar matung chida kari kari ka yauge na hang matan da bedroom yaugani living room yaugani adu ada lo yawe adu mapalam gidi mapalam hai je kitang lai sugi ubal aina tinara chorpo imana basing da su lai moi yum sama tam da ka me extra lo sa pe library hai dana lyric pa phom ka hai dana ahan wagera nga wagera adu ka da bu chang di pura ko gi all the four walls si lyric nga to bhai tare table dagi everything in the room is about books adu maka se Manipur da molaite haidi aina urak pa yum sing da ko pak lei bu theng na dri mera su uram giro in khalle haidi akoi yum noi yum samatam da lyric pa hum ka ma hak ke gaina thang ki budget oina thamna bu yaudi anuma pan gi manab sing khara gi yum da chatpa matam da imanab se Tamil ni the magi libraries da lei ba lyric se all languages lei hai tare prithvi yoi ba pau lyric sing loi ma lei sala dhamme adaina khalle o sigi lyric se moina order to wi rei se magi library du gi collection du gi thamaga akoi gi sum imana go ri salak ba e tu Manipur gi best seller tab like to ai gi lei ga kaina khoi gi showpiece ki type ta wari sana ba gi hauna ba gi type ta icebreaker gi type ta thamba dum yawe ba adu oiram gadra na khalle okay not necessarily madu pagani hai ba khaki wa na te okay like to adu magi lyrics gi oiba ma kai hada value amasu adum ai example hai ba ai ngon da isa gi oina ai pa ba mak haitraga su Miraj adum ai gi da laga khangbi gani ai sa da Quran lei jai ai pa ba thok traga su ai di sidi prithvi mayam loin mak pa na ba lyric amni asuk phajagra ba lyric se kada we ai di lei roi doino hai bi thamba khakni ai no madu chuaga hangtu ga pa ba su hai ba nate but admai ta library thamba khakni tham aduga sa hojik question naman lai ibasi like chu leinar aduga sa kai gi damak lyric si maitai mek te iri no sini haidi sir si ekhoi gi academician amo ina isa si one of the most prestigious university amdagi PhD loiraga and again hojik su Manipur one of the most popular teacher ni isa gi institute amagi director oina phobok ji library bani adugumba mayam ji sum leira kanda kari gi English education ni Manipur English to pabe ai kai English to idrino and again Bengali de kai idrino kai why miteme ai khara flatter su to bire khara puta thagat pire kitang udi harau jai ko thagat pa je harau bani na ado aina like si imatam da ahan badai si English ta isira khalame mainly para tara hariba like si nahagini ado English ta imatam da aina khale okay nahagina khwaidagi comfortable oigado su English oigani ena adu siguma like hai tare self help ki non fiction ki like si English ta di plenty da phange mayam phange aduna aina kaido bai anau ba mu hapsa ludoino habigi wakhal ji mai ngonda number 1 dai gare okay number 2 da ai gi target oigdo ba si nahani haidi around sahi se 30 muk hai tare sahi 30 muk suraba naha sing si maitai mek pa ba haitaba yaudre ta seng hairaga di adu ragadi aina kaido bagi mu Bengali da mu irudoino sin ai gi target plus naha sing da aina pa mi potu sina iragadi hena kana gani na khan kana gani hai se makhoi dani ko apa sing hena feel to hen gani hai tare si mata ngarang han si ai si like si da su every chapter ko ni wari adum yaw bane awna hek discussion to matan da kano explain to the wari hek ta pusan ni ko
ado garang nan se agi nupim sam kana phone to rakhi aidi sigi lai se par nupim sam kana ma so ang thagat pire man hai si khoi gi aphau writer khara gi lyric lei koi atomic habits kana James Clear atomic habits kai do dagi like man hai si sar gi se atomic habits ngi henjan ya ponte because the piri wari hai the local wari ngata ni atopa foreign edition lyric pa matam da koine foreign author like pa matam wari mo so wari leno pi self help ke book se da bu motivational ba wari atum yaw go doine adu bu mapalam gi wari ga koi sigi wari ga sometimes many times su sanno ya da ba ai lyric sigi adum chapter horok pada ge adum hore local wari jai tare koi locally na singna karam haina chi thengnai haiba gi wari sing to aduna hena feel to we hen gani haiba gi aina maitei mek ta phongi bani samai thamjage okay sir adu mic pai ne khambi basa hosi kamai reaction je mayam reaction je kamai yeng success asidi next level haiba always lei bani na hoi aina tawjaruba wajaruba khara dugidi ya harau sei mayamna lyric sigi thagat pi basi dei hana harau wai ba khoi gi kaino shit padugi na muk mathang lyric phonging bagi motivate togi yam motivate toge bo sigi lyric sigi second part third part la ka doini second part sina para tara amaga hairakani aduga third part sina para tara amaga su hairaga adudana course book ki type ta id akoi si kari tawraga karmai tawga de course book akoi gi practical ki type ta haitare adugi lyric ora ka doini adu sigi lyric si na ki manung ji lani hojik sir before that ai question amna hangje kai gino sa machina like si hojik manipur da ayam matan da mayam complaint origidi manipur da reading habit leite magi curriculum my syllabus to do hero loi ha dan school gi college ki sida tonari ba competitive exams ki leinari ba mong sida atopa magi beyond the syllabus lyric pa bagi angang sinda madu gi habit ya mangdare e library da angang chatre ga haibagi marak sida haiba like sida only for the youth and the student ado sugumba lyric ama angang sina paning na bagi apam je kai de poga ino ado sigi lyric si angang de kamaina attract ino sir give you question je anihum sujan gram ni ayu answer je dum khara sangjan la ke kwa aham badane lyric pa bagi habit hanthari hai si chumchu chumi lanchu la le done manipur gi angang sing lyric pa bra hai di am pai adu kai lyric pa gi hai du ne mula ka do ise textbook pai maruina school student purely textbook and comic books phatte hai na te ko padi pai textbook ka comic books ka school level da college level yor kanda textbook pai aduga comic khara handaraga novel pa ba hore sairing lyric pa ba hore which are all good aduga college stumble loi chale adu loi phauda mas na par iba lyric si pulap masing kya no thi matam da koi textbook si sahi ma da khoina tam ai si angang si tam ji taruk taret yamam da tara hai rasine ko na lifelong parak pa lyric si pangyam yam di hai tare textbook si su yamna darkar ni ko adubu textbook pare si di kai gino hai ta di parikya sing lan thok na ba degree phang na ba ne aduga novel gumba sairing gumba wari macha gumba pa sina entertainment si di na lowe adugi kana ba dum phangi phangde ha de nate entertainment da ki so khoi motivation yam phangi se film mi ang kan de sei mi ang kan da khoi motivate yam tawe which are all good adu life ki oina di sida nei like ki matang lak sare se life ki oina di adu khakna ya de koi skill sai ta ba ya de example ngasi Miraj na wangang bangam biri ba tv gi anchor ma successful oina oi bangam biri si lyric khara de dum yarom ga doini somewhere da gi kenom thengna rak ba da gi natraga na Miraj na like to parak ta boraga na mingon da gi guidance soidanam ke lorom ni oja nai na tamudraga ju min harak pa taram ga ni min ngang ba adum listen toroga understand torom ni hai tare adu nganga iba mayam hairi mayam do mi gai du di kai de khangi no chejla kan da moi ju like te parak pa ni hai tare everything is written from the loi leira ba nga ta ne haidi se Miraj na hayeng or ai na hayeng some difficulty ma thengare khalaji life ki or anchoring the problem am thengare khalaga di same problem si Miraj ki mamang da leiram ma ba anchor mayam amna sikip am yaur bin prithvi ji da ko mayam amna thengna khar ba problem oram doi ne ba you are not the first one ha ba adu gi moina lyric ta soidano ir tharmam ne ba adu like to thengna ba du khakta ne ba darkar se adu like to thengna tara ba matu manau problem amu leira ba Miraj adu mai khandana ina naha sing si hujik se textbook pa ya ba ro re degree bo loisal lo re adu lor kan da kai dok du no khang da aina he hai
na sing ju hujik ti yam hai ra bani like tam loi ram ni na like pa ba hawron like tam ba loi ram ni like pa ba hawron like tam ba loi ra bani na like pa ba hawro ha bani so na sing sa si like sa kada wai de no gi attractions means ana a point wise the 1 2 3 na pi ra ga sa kai gi de pi well para tara hai bani like maming se aseng mai di chapter tara yawe sigi chapter sigi chapter si aina na sing da pamjari si di hai tare akoi ju sing ba thengna rak ta bagi awabadu adu ga khalla ga hai tare aina pajaru ba khangjaru ba khara du ai experience me am du isen jaba khakta ni sigi level tara ne aina pijari si sigi level tara si dan cross to wi ba level tara si next by next by next se adum panjara ke han ba chapter si pandam man hai bane pandam madi aim hai bane akoi khuding mak mirasu aisu mi loina mak isa isa gi aim ama hana thambiyu hai bane aduni han ba chapter pandam majid haijari che so first level of all youth hai tare ko na singi han han ba aim si pandamam thambiba adui pandam du yona bu hona bada chapter 2 se lakadoi ni adugi thabak tu na bu oigadra haidan chapter 2 se haidi adui aim je phagna bu hona bada difficulties me am lakani ai khanate nang khanate mi loina ma lakani adu difficulties to lak e haidana pandam du topugi mota pandam du phagna ba adui difficulties to ayama difficulties kai vegan yaraga manipur akhoi gi di manipur cha akhoi gi di kai vegan yaraga paisa jik to igal lebo nimung munu paisa walakpa lai tam gi paisa adi financially monitor si ayam bo igal ayam haibani ko loina mak tinate adu phagna bhona bada any thabam loksallo adum toksallo haibani part time oigera full time oigera thabam hekta yendang lu su haibani sometimes emotionally oibe yai nang emotionally drain or kan du da su kai no ma to doini amayam tang na sidhabi rakani hai tare nang adui thabak tanu oigadra na ad si chapter sida adui thabak tanu oigadra n thonjari se adugini min haina ba khuding haija sanu nang karam haina adugi thorakani haibadu si chapter se explain to jabani amai toroga level by level se apa bana soidana ke dom o sidi sini na ayam nungai ba review ko phangjage ingonda chapter number 3 ora medom matam do mahan janu ko na akoi su akoi sahi matang ji tai te mira so any thabak si am sangam de dana ko dai singa si interview law haibada aina hai to ne miraj ai sangde ne na aina sangdi ji kai gi no ai si aseng bai ai thabak sin bai na te ba mi loina makini thabak sin bai sangda amon ana de ba thabak ti sin ba mi nga ta ni ba darkar lai ba gi ne ba sangi sangdi haina ri singje ana sigi chapter sa matam di mahan janu ko ha ji da hai je use your time properly haibani haidi matam se prioritize tawon haibugum bani haidi miraju phaniam hojik akoi emergency da phone am toraga ngasi sumai tori adi ibani ju bang hawalom chenge ni upai lei ponte thabak silli hage ya ponte priority wera gati ana sigi chapter se paru da matung da sagi review da hai je sar sigi chapter se paru matung da thabak silam bai do thabak leirak tri hai hai thabak kom thore en haidi kari no prioritize taw do hana hangon hai bani adu amai taw dana na singi kai tare kon na ningam oido ba ya ba pochai sing do aina hana mangjo na na SCD noi thena kani hadna pinpoint toroga ithokpa khatani okay aduna na sing da okay swai da kamai attractive you know have questions da I want to phangjari je sa ko na sagi youth sing da ma immediately mo da thu da bolai ra and again thu ga sulai ba pot me ama scenario relate to ngam bani na adwai da ne attraction je lai do je sa do di chapters chapter 3 phau di maming je sana pet pan bi re makha da chapter 10 phau je sana do maming je pan bi ro adu ba lai bi rak to na ko mo okay panjage chapter ahum subada mai to dana matam du mangan janu ko ai matam gi barrier du ma lai re ko mari subada mi gi kana ba lawa hai ra bra hai bani si matang sida koi na hai koi satara phau dam ta pat maming sing je ya mari subje mi gi kana ba lawa hai ra bra hai re aduga manga subada naitom taraba punsi aduga taruk subada sel gi damak hingba natte tariat subada tammu amadi haihau nipan subada ashoiba aranbadagi tamhauba mapan subada lamjel aduga tara subada himai sumjagadabani haiba tara subada hoi hoi sai aina tara phau panjari jate gate ngasai like maming je like ki maming je na para tara do para mam da thuliba magi chapter ki title sing je it's very interesting adu mayam ki conventional style daga mayam da thamnari ba idi khoi maro ba wahi ma ga lokthok ga thamna ba je madu ki design su na te why sir
maram lai pham thoi ai nga sai hai gi baduni si level du khak tani hadana koi life da se pandam lai ki taraga di adu to ha gi level du kaina mathang bija bane se example amata haijara ke ama hiring ai dai Miraj da husgi chapter 3 pet maming pa ge Miraj ningjang biriba Miraj da striking khwai web se karam bana oi ko ki ani shuba de adu gi thabak tu no oi ga dro hai se okay adu ma dai na hai pet haijara ga da ko hoi amai taraga sigi level ne aina pijari se aroi second last chapter se chapter mapan suba se lamjel hai adu mathang da himai chum jaga da bana hai ba ani stang hai pet haijara ke ko lamjel se rias hai bani do rias hai kan da akoina uri si di ekta lamjel chen ma duni khoi punsi si lamjel si ni koina haina ba lai life is a race ka hai do english da do ado forest punsi si lamjel ne loi hai loi yare si winner kana ho you know si aina sigi chapter se define to si punsi gi lamjel gi winner kana no hai ba duni winner se aina like da dum hai jai mi loina ma winner oi bi ai hai dan Chidi Olympic race ko banate aina first taraga noi miti taune ha am holeite life ki race tadi se successful anchor ni someone may be successful something nang gi aim du da loina mak successful oi ai ha ba je sima khangbi wa ha bane sigi chapter sida lamjel is da haijeri je aduga aroba chapter da himai sum jaga da bani ai di sigi lamjel chen sida nasagi race sida direction ji kana na pi ga dawno ha kanda nasana lepsa ga da bani ha bani because English matek shi yawi upai later na ko haidi mi atopagi koi gi quotation lok thok pagum ba hai tare sigi za amakak yaw bani be the captain of your own ship haidana nasagi jahaz sigi captain nasana oi jaw haidana because me na decide to bihan ganu ha bani na ki ultimately first chapter aim do na sing da yamna soigan ba makak soigan ba di akoi yu soiram ba yaw ngodoi ni ko chorak pa yabam khak kai no haraga akoi gi aim kauthok pa je akoi lon ma aim di leine ye ba adu akoi aim de sometimes akoi kauthok i ba yam kauthok gi hai bo ai ji pi ngai de kari to ni ngam ba no hai ba se mayum palaba nupi mayum palaba nupa ayam kauthok ye ba kauthok ga dawi ai ji pi ngai du oirum ke khalam ba ni ne je nong phadok ka khalak pa hai tare au na ina na ga da hai je nungti tum hon matam da sana sa gi aim se adum hai bi ho ni chen yeng ga no koi tum hot po ya tin ko to ka ko yengi dro ko mi chen ada ai em je sini nungti ge dum khara sum hai bi ba nungti ge dum hai bi ba you reminding atom le remind to je bai tare na tai kau thoki ne ba no modi he hai odra ba nungti ge no ma kau ne ba he kau khara ba adoi ta de mi gi em ma nong da hapchan bi ra ni maroi na nang ge khwai nang na ba mi parents ko ta ba ni ibu nak sumai to ne ibe ma nang sumai to ne na atop mi gi em do fulfill to no ho na ba da ma matam loin ba sinna khani aduga atopa mi gi aim du na thaba am phanga leirani thabok tu tawringa da realize torani ai no hojik tawri se ai gi aim du na te kon adugi dependence hai tare adugi ningam da badu adu yamna wa ba hai tare adu akoina khaliba wakhal sidi akoi gi wakhal makti natte ana aroi bagi chapter si yawani himai sum jaga da bani hai di akoi khali wakhal ja koi wakhal natte na lain example am bu pi bani ai gi se ga iga koi gi teddy bear lei bai matang da ko teddy bear Bangalore da ni ase mu thoke wari em ni se jo teddy bear si yola me dukan se da mamal se 999 p ai lei ri se haraure matam khar le raga amuk akoina mall do chala kan se da Diwali sales torom ba audana teddy bear do 25% discount haraga masagi 999 piram ba do 1199 piram ba okay the ise ma thai ngai dre ba discount pi ngai le hodre na price to the udo price to uraga su discount to ni hen u bai ta attention je amda khalai mi ring vira so sigi teddy bear se aina 999 p re aduga sidana to pa teddy bear ma 1199 p re matak ta 25% discount thare jamana ba sidana no discount thare som da mi kyam changa da gene akoi khali ba wakhal se akoi gi natte haibado adugi wana adugumba wakhal mayam du khandana leibe mohota himai na tomna chumna bo hotna biu na adugi aruiba chapter da duni haijeri se okay sir like ki manung da yawbo macha khara ma gadi sana haido pe like ki manung da yawbo je doina ma haido ra gadi am like shit pa da effect of gani sin sana hai anyway sir 10 lesson nama lere and which is very much beneficial for the youth naha singi aduga satra sing de am kana ga do pona mo ai aduga at the same time madugi appreciation du su mayam lay river response na dum ta ai hai ta sa ko ado hojik si next target plan sin se
somda antang लाइरिक की ना सिगी लाइरिक सिदी इन हाइजा करे लाइरिक अहुम थोकिनी para tara लाइरे सिदा कोई इमोशनल की याउद्री इमोशन की याउद्री अदि स्पिरिचुअलिटी याउद्री स्पिरिचुअलिटी गाय पन बजदा नहा गने खल जे लाई की न खन बावे लाई की वारी नति स्पिरिचुअल हाइजी लाई ग मरी लेने बगी वारी न चदे अखोने तौरी ब थबक सी एनी थबा मसे आइना सी इंटरव्यू पीबा लाइबा मिराज नेगोंद हंगी सी मिराज की काना न बनते आइयो आइगी काना न बनते कनाई काना न बनो अदुनी स्पिरिचुअलिटी हाइजी अखोगी नत्तब अदुगी मतंग दुमा मथंगी लाइक ते योरकनी स्पिरिचुअलिटी योरकनी अदगी डिसीजन मेकिंग योरकनी खर मखै यामदि योरो डिसीजन मेकिंग जे अदुदि थर्ड बुक योगे दवा अदुगा पब्लिक स्पीकिंग याम योरकनी पब्लिक स्पीकिंग जे ना सिंग यामना की नबा खोवे ना बी द ऑन योर शो बी on the show है ना को चैप्टर हम कमिंग इंस्टाग्राम थोला ने दुमा हान ब चैप्टर ने दुना आई खरा जुली थोक चरा में अदुमा लेरे लाइक सिगी वेना बट लेटेस्ट ओइना आइगी प्लान सि हंतक फेब्रुवारी था सिदा आइगी अहुम सुबा लाइक सिसना नि सुबा लाइक नि आई हान ब लाइक ति सैरेंग सि साना पामगी फुंगजे बनी सिट लोय खंग खंगना अहुम सुबा लाइक सि सैरेंग गे म ओइरकनी हंतक था फेब्रुवारी सिदा फोंगे हैबगी प्लान लेजरी ngasai motivation game hangaga ai answer matik chana pi hodrabani like si am sit pasin aingonda kai motivate tawge ji mathangi like phongding e do okay sir aduni seringi do ni yam sit ka da badi natte but ai pen bagi ai self satisfaction asi am maru bani na itare aduga ngasai ki like si ki review mdang nei aga di ngasai ki maitai mai se youth hana aikoina lakta raga di youth sida ngasagi maitai mek sida yam handy oidaba papham budi thoe khangpham budi thoe manipur cha moina but used to oikiba ngasagi bengali script sida mayam pa ki mi mayam yauri adu moi gi damakta sigi like se bengali script puthokpagi plan leita yam la sigi pressure ji maroi bine hojik plan je ahum la engon the pressure je number 1 bengali da onthok pi haiba ma number 2 same manipuri si English the EVO na para taraji PAR English the EVO hai na aduga English translation ju pame ahum silai adaina khalle English translation na dudi tawjarasan aina hairaga su translator amna tawjarasan but manipuri da iri je amu English da ithokpa or bengali da ithokta raga di akoi gi loan se sigi damakta aina kitang kha khona jaba se amu koi gi ariamba taradra ni ton da khanja ba hai tare haidi khambira mani ngasi noma nini ngarang nahan ji da khoi gi board of secondary education manipur na jo all the first languages in manipur MIL sing si romanized script na ira roi manipuri ne maitai mi ne ira da wani haiba gum khak posem na toy sima yam chau thok chani ngai ni khoi gi di kai naraga script lejari ni khoi gi lamji gi hai tare ko sima leire adu sigi talak si dai namu atopa script amada e bai ma sidi ai tawra ro hindi khalle aduma leire aduga matang chari ngai da ai kai ni platform si lorga apilam tang ju tawja hoge apple ji to everyone hai tare ko to everyone to all the stakeholders koi gi civil service parikya se maite mek ta tha yadri bo jibo manipuri di leire but bengali da tha ga da ba adu bengali haitaba mayam ji leire ba civil service tha ga da ba manipuri da thaning ba aduna si kai ni matang chari ngai ji da ina pukat cha hoge komta channel jigi through hai tare koi stakeholders sing nam tang hona minaraga hai tare koi punnam tang hona minaraga koi chai su sing si na sing si civil service to manipuri da thaja sanu adu script ti bengali khangdra nina tha do mem yaw sing do maiti mek ta dum tharak na ba dana aduma leire adubu sigi lyric si language khara da dis khoida namki translate torokani adu indian language su erakani adu foreign language khara su khoida namki translate torokani ai project ta hai tar ai magti nate ai na hypet ai no ina hangbasu yawe foreign language khara gi tobi ba yabra haidana ko maru ina southeast asian languages korean ga Japanese ka da focus tori hoje ani ji da same lyric si translate tawna na bahai dana ai swai khaki na ta bahai tare audience amazing sir adu ko mithing noi sir adu ga lyric si gi lyric ki maming da gi horga lyric ki chapterization gi maming and lyric si compile to gi mawong everything si loina wahang amam ga loina na dum pu basi mak yam na nungai sir adu ga sai hojiki duna han ba gi critical views ni ani shobasina sir lyric si da
hojik naha gi punsi gi pandam gi haiba sida naha amasung punsi haiba ani sida ai gi khwai gi chaw problem singi manung da sai gi pukning wakal gi oiba especially angang sing da apam nungsi gi oiba pot ama leiba se masidi everyone is affecting aduna swai sida sar like sida kamaina like sina relate to bibage first book sida ne masi kharam kai di pandri ai su hana khalhaude sigi pot se ai di she everybody's problem na khanda ba ina ai this is everybody's kai ni life na khalaga problem na te na kai naga koi haina do do not fall in love rise in love kai do nungsina ba di ta ganu hengat lu hai bani na always I believed in that theory adu da thaja bo rak pani na ina nungsina ga mi mangani habsi kya thaja gi da bai tare adu mayam hai je ngasi maksu Miraj ta hangbiri adum hairak pa yaure sir si nungon da taw le roga mi mang mayam yawi kamai to bon hai dana adu ai sigi pot se aingon da feel to gi dam ni na ko aina karamai ni I doi no je khan ba da ai mathai am sa gi bai tare adu haipet aduga mari le na ba mi amani ai choinam ki thengna gi ni khalle aina second book si pa balu I balu idringai da in case adu thengna ta ga di choinam ki yorakani thengna dra ga di aina dum thazarani nungsina ba jina mi je awaba tahalle je aina thazu yaroi da podma we ni na admai thamjage ai yawi ko but aina thingnadi haiba khaktani okay sir sa aduga atopa mana ikoi Manipur se ngasagi ikoi student mayam ama leiri ko atopa gi students Manipur gi students Manipur da leiri ba ikoi socio political conditions mayam sina chemba circumstances mayam amadi atopa leipak sing ikoi mana da khena ba mayam ama leiba sa ko adwai area to the yam unpredictable situations sing sida angang sing yam immature oriba adagi compatibility the yam sonjariba angang sing na kamaina adapt to gudagi habase asigi matang da sar like sida kari pan sigi matang se khoi maruina aina piriba aina ijariba larik sidi socially de amhu yaudre personally khaktani adumakna ni sigi category si self help na ji isa ka ki aitare skill isa ka ki idea isa ka ki wakal isa ka ki ni aitare aduna adwai matang du di self help ki ai category jina yaudra bani na ai gi like sidokta di adugi category ambu yaudi sidi just ai phauna ba ai individual khakini self help adugi haktani sir like sing yam nungai ba ma aroi bita haidare closing note sida sara ina laksani baje like si ai gi oina haidare personally like sida ina yam nungai jabase aikoi ki oiba knowledge ama derive to na bo khona ba matam da ngasi gi Manipur da leiri ba miyamna aikoi ki knowledge ama kaigumba wisdom ama aikoi na derive to se sugma pot ama ngang sing da takke miyam da khanghan ge na hairap matam da aikoi ayamba matam da aikoi ki foreign context ama aikoi ki Manipur dagi indigenous oidaba native oidaba mapan gi gi oiba posak amadagi mapan gi lari oibe mapan gi wangang oibe mapan gi statesman oibe makoi dagi oina pot derive to and sir gi da isu gyan ta di ta jare sa da am interesting way sina ngasa gi sarna sida to rijibo ko the whole philosophy of this book se local oibe se local aikoi gi local gi aikoi gi exactly si mamang da ai na tamang pa school da koi wazam khang na haibi gi college da your hero is sitting beside you. Your hero is not someone who has passed away. Shigra mi hero in thamgano aibama. Your hero is not somebody who is far away from you. Nang hero nang na lacha gadawa nang na ningja gadaw mi nang na to always laibani yan. Adi akhoi ga mapalam gi adi mi gi idea yam phajai ko. Ai mi ya je report se mi ya je. Au appreciate to we. Adu aina mi amagi matau matam gi hai taraga di matau du khak tambi habane matau di mi du na chaliba mi du gi principles adu khak da akhoi gi soinari sina hai tare akhoi gi para loction badini khangde talak padini khangde mi du gi matau ai tam mi du gi habit oina tam leiba principle tam da se mi amada adum ai nungsi daba matam da Miraj ai nungsi re do gi personally na taba ai gi thinking do ina nungsi binu ai ji Miraj nungsi bi ga di ai gi thinking du nungsi biyo ai ji si gi ni ni ji dong personal na taw adi mi du gi thinking on ai gi hero je kana han mar di ai gi nakan da leiba mi adu ai gi kai ni magi thinking do adu oina adu hero si am lab lam su legan da bani akoina akoi idol ni khanja je tama palam gi mi duna oira ga di adu ne da na taw akoi gi dum loi mak lei bani se ai sa maksu
ꯑꯩꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯅꯩ ꯈꯟꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯕꯦꯁꯅꯦ ꯈꯟꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯄꯤꯉꯩ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯩ ꯇꯝꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯧ ꯇꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯃꯇꯧ ꯂꯣꯀꯦꯂꯥꯏꯖ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯂꯝ ꯁꯟꯅ ꯃꯆꯤ ꯁꯥꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯗꯤ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ we have enough heroes enough heroes ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ enough heroes ꯂꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ heritage ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ legacy ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ enough ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ knowledge ꯑꯃꯗꯤ wisdom ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ element ꯃꯈꯩꯗꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯁꯦ and with this ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯟꯗꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯕꯒꯤ ꯗꯃꯛꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯔꯥ ꯇꯔꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ best sellerꯁꯨ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯣ it has been only 1 month ꯀꯣ ꯆꯍꯤ ꯊꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯐꯣꯡꯕꯗꯒꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯁꯦ ꯊꯥ ꯑꯅꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯨꯖꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯊꯥ ꯑꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯦꯃꯥꯖꯣꯟꯗ young and adult category da second rank phawba leigraba aduga all time Amazon da listed tawba books ingi manungda 13,180 gi rank which is something very amazing and commendable. And once again sir, congratulations to you. And with this sir mathangi anobala amagi mai pakpagi wari ga mukka wari da muk unarbi tanza do lozage ngasi gi damakte knowledge minto da lakpiduna book review on paratara gi damakta aikogi aiba Dr. Shreth Chongtham